leswaku van'wana va tisiwini van'wana va munhu la joni xikombiso i ta ku byela ku i lava mali ya ku tala ku byela ku ni lava ku hlamba ni lava ku badala rente ni lava i lava swa ku tala se leni i one kick mavona loko se va ku xaveni va humaka swo tala hi ku loko ku a fika xava kan'we a nga tlheli heta na n'hweti a tlha tlhelela se swi ndla ku na mali i save joni mhaka ku loko ku ri ku kuma munhu himpela ku vo hlayisa na joni se i lava swa ku tala se a ku heteleleni van'we va khomisiwa va tlhela va khomisiwa va lebeta ku va rhetini hi ku loko u nga humesi mali leyi mi nga twana yona swa boha va ze va ku khomisa so ku avoida swona va tiyela kwaleni va dya va sula milomo ya hi ro rihanyo ra kona la joni butrasa joni ya tika mara yo yi nga rhwala n'wina mara wa se ku fa ku tika joni mina ya problem vutomi bya kona hi leswi bya ku a ka ha tshembaniwi vanhu a va ha ri na ntiyiso ka un'wana munhu un'wana swi nga endleka ku byela ku hayi na swi tisa leswi swi vulaka loko a fika jika ku ni nyiki mali yo nghena ivi kuma ku a wona yona se a ku chuhisela hi yo jele se van'wana va hlangana swiyimo swa ku hambanahambana ku fika kwalano hi yo mhaka se mi kuma ku nhlayo yo ku xava yi tele ngopfu va hi vona a yi tele ngopfu vula ntiyiso no ni mi khenseli ngopfu khaisa swinene papa swi la ku mhaka leyiwani hi yona n'wana mbingiseriso loko hi tlhokovetseleni a hi tweni ku ri yini u ri exi mativa botirisi mativa a ni tivi ku ri swi vangiwa yini mara ni twe ni nyuma ku vona nuna wa munhu loyi ni n'wi tivaka a hume ka xifaniso lexiya mara swi vuye swi duma swinene ka Facebook va tlhela va n'wi tsondela hi khala ya orange hi ku i munhu loyi hi n'wi tivaka inkomu kaya hi kwala ka Chavani okay na mamukela mle moyeni riperile ayena bashona mpuki hi tsakile mani n'wina ke tsakile na yena ku tirhisi ahe vanhu va nghena ka timhaka ta so hikwalaho ka swiyimo swo hambanahambana loko ni ku hi ku swiyimo swo hambanahambana swi ya hi ku munhu u hlangane na yini evuton'wini swa humelela munhu a ri n'wanuna a tekaniya a tikuma a divorcile ivi loko a divorce hikuva swi tiva ku swa vukati swi dyaka a ni vhele vukati a byona ndiya n'wana mani phela hi nge tshami ku ri vudelideli masiku hinkwawo tipati tsokolana se loko kwalaho ku tsokolana nini like a vukati ku humela swo talo swa hlupha ene se swi gina vanhu swi va tetela ka divorce ivi loko va divorcile munhu a byela ku a na ha tekisa tiku hi xitalo va ri hina vavasati ha hlupha ante n'wina nti va ri hina vavasati ha hlupha so a ti byela ku swi la ku ni tandla yini hi ta hanya kwale so ku ze va hanya kwale a ku na commitment a va ti khomitanga ka nchumu a va koloti munhu nchumu a ku na girlfriend ala wena ko va timhaka ta ku va fika va ti tsakisela miri va ti fambela so va twa swi ri kahle hi ndlela liya ivi van'wani va swi endla va kha va ri na mindyangu a ku ndzeni ka vona va ri na mindyangu i ku a kaya a va tsakangi cause swa humelela munhu a ri na ndyangu mara a nga tsakangi loko ku fana ku nghena kombe ku vulavula ririmi ra lavakulu ni tshemba ku vatsotsi lava nga yingiseli va ta ni twisisa i kuma ku loko ku ngheniwa kereke a ku ngheniwi kahle laha ku ngheneni ka kereke u kuma ku a ku phokoteriwi swona maphokotelelo ma vanhu ma hambana swa ra matshwakutelelo ma vuswa ma hambana a ni na homu gayi a wu fani loko hi tshwakutela vuswa ku na bya fine super fine ku na lebyiya bya number 2 va ri bya majoro so swilo leswi a swi ndliwi ku fana so swi nga endleka loko se a kaya loko ni ku va nga la ku ndla tona letiya papa va lava ku tona se ene leni phela lava va flexible ku vula ka risimu rin'wana va ku swilo swi va flexible va ku ta ku dlaya n'wana bote so na vona ndza teka to loko xi ku ni tshemba ma ni twisisa ku fele vatswatsi vana va tlele so loko swi ri hi ndlela leyo u twa munhu a ri ku tiphineni mhaka ku a hi leswi kereke a yi nghenisaka swona a kaya maphokotelelo me le ku hambaneni hi ku phela swilo leswiya
hi vuswona ta nyiketaniwa swa humelela kaya loko ku a hi phokoteleni ku nga phokoteriwi va nga ku hlavelerisi ku phokotela i nga yimbelela kereke ri waxe nga yimbelela hozani ri waxe ku ta vula mani ku loko hi ku aleluya ku ta vula mani ku hozana ku fana ku va na loyi a hetisaka so mi ri loko humelela yini butirasele ka loko un'wana ku haleluya un'wana va tlhe ku hozana wa swi vona ku yi helela hozana liya wa swi vona a nge vuli ku halelu yi nga hetisiwi wa swi vona yi fanele yi hetisiwa ku fanele ku va na muhlaveleri so swa karhati kuma ko kaya a ku na muhlaveleri cause swa hlupha swilo leswi i twa ku machani ku vuyiwa munhu a tshama a henhla ka laptop ka mana masano ni karhela tiya ni twa toro ni la ku nwa mati ni na deadline ha yi twa mara i fana yi ndlela tifanele te le kaya swi vona so i xin'wana xi kuma xi ndlaku ku vavanuna se va ndla va ri i distancing ya kwale a tikhoneni kwala mapitori kwala na kwalomu majoni kwala khona to khona sweswi loko ku famba na sweswi ku nga pfariwa hi minkarhi ya yo a ku busy i ta kuma tikhoneni va yimile maphorisa ma tivonisa dorobeni swa ku va ku ri reason ya yini na hi mhaka ku loko kereke yi ngheniwa a ku phokoteriwi swona leswi faneleke so mina a ni ta ku kumbexani ni vulavula na vamhani sweswi na vapapa leti sweswi ni kombe ku vulavula na vamhani a hi phokoteleni kereke the way yi fanele ku nghenisa xiswona kumbe a hi hlaveleleni leswi vapapa va lava swa ku kereke yi nghenisa xiswona ku ri vapapa lava hi nga va rhumi mara hi pfuneni swi fa swi endlisiwa ku yini ku hi kota ku hlavelela kahle hinkwenu ka hina mi hlamuserile ku vana va tlele hakunene va tlele okay sure va nga va lutsa mani tani mathosi va thopikile va swi vona va okay fine a ni swilo leswi ka butirasele ku na ku nyiketana risimati risimati a hi nga swi tolovelanga butirasi okay risimati swilo leswi swa nyiketana swilo leswi loko ani nge voko rin'we ri nge ti phokoteli ri roxa swona se ri tana maphokotela mapana mavoko lama ma hlangana mantikisi ivi xin'wana na xona loko se kha ku hete ku phokoteriwa a swi kahle ku loko kumbexani wansati a tindzinga ku u le bokisini i fana andla swin'wana na swin'wana like loko va ku hala i nga la ku languta KwaZulu-Natal Mpumalanga ti-province leti 9 leti i languta ti-province leti hinkwato leti i ndla leswi faneleke a bedroom ene a ni a le kerekeni le i vazalwana mara hi fikile swa mzalana nga laveki a bedroom uzalwane swa swona ilunghini mina ni nga ta mfundhisa ku na mfundhisi bedroom hinkwenu swilo swa swi tiva ntumbuluko ene ntumbuluko u fanele hundla kwala misaveni ene hi fanele hi tiphina i famba ku hlamula xivutiso xa n'wina kahle a ni hi vatswati hi xibaxitswati entisi ni mi khensile ke se xin'wana okay sorry butirase before mi fambisa ene va papa ku va na wena a vota ku va mi nga yi le cause a swo va safe ku ya le va ya ku kona i kombela mi nga chavi va mhani a ni va mhani lava va teke hi ku va rhandza loko mi va teke hi ku va rhandza mhani lava vulavula kahle a ku rhandzaneni a hi veni vanghana ni twisa ku sweswi mina as mhani wa muti ni fana va munghana wa papa va vana va mina hi vulavula ene na loko se hete ku nghena kereke leyi loko swi heta hi nga un'wana nga langutile un'wana langutile ha vulavula ku how was it a swi ri njhani mu vulavula mu hlamuselana ku okay fine mina swi twa so or ni swi twe so swi kahle mhaka yini swi aka ku swi ndla ku mi va na vunghana lebyinene because I don't think loko ku vi mina vuxaka lebyinene n'wina vambirhi swi nga endla ku munhu a rhumeka a ya handle ene swilo leswi n'wino a swi na nkarhi ku hava nkarhi ku verisiwa na madyambu hayi nkarhi wun'wana swikolo swi pfarile vana va vhakile anywhere bathroom anywhere kitchen anywhere it depends ku swi twa hi nkarhi muni no ni mi khensile hi swona
khensa swinene i vun'wana wa ku ra haperile muhaxi vavanuna ku va va xava mirhi va na ti-reasons ene ti-reasons ta vo i 100%. Number 1 a hi va rhandzi kumbe ha va tsona ku kha miroho. Number 2 a va tweleli kahle ka timhaka ta le ndlwini na nsati ivi a swiangwini va ku va na high sense of arousement. Number 3 va avoida ku cheat. Number 4 va chava ku diza. I koketso wa le ka bungeni a nga rhumela marungula lawa a ku swilo leswi endlaka vavanuna va ya xava mirhi i swilo swa mune hi xitalo. A ku number 1 a hi va rhandzi kumbe ha vatsona ku kha miroho. Number 2 a va tweleli kahle ka timhaka ta le ndlwini na nsati ivi a swiangwini va ku va na high sense of arousement. Number 3 va avoida ku cheat. Number 4 va chava ku diza. Koketso wa le ka bungeni i khensile so koketso na mamkela mle moyeni ri perile. Mi ri ni Butter Smart. Hi pfuka swinene n'wina ke Hi hlayisekini man. a khensa La khonini ya mukateko la ka dzingi la. Vayingiseri va ntsakisini mata va kahle va yi tlhantlha ku ringa ku va vone ngqondo ya mina ku ri Musa ela ku nghena u la ku vula leswa. Va ni rhangela va ku ge. Butter Smart. Hey, sweswi vayingiseri va nga vula va ku layani kahle vuzalwana a byi sali kwale kerekeni. Ya leswiya i ntiyiso Butter Smart vo tala ya nyumana ende swin'wana ya chava ku vulavula hi swona ende swa pfuna. Fambile van'wana mingisera ku muhaxi xivangelo xa ku va matlhari va famba va fora layeni onge i tihomu ti ri adibini i mhaka ya leswaku hina va swirhundzu hina endlelo rin'wana ra leswaku loko hi kwata na xikhiya xa le xirhapeni na ku va hi tirhisa ngopfu nkanu na laha swi nga fanelangiki. Muhaxi wasati wa swi kota ku tikhoma kambe wanuna a swi olovi. Eka vasesi a hi tshikeni ku loko hi kwata na makhiya ya xirhapa siku rin'wani i ra ku phapha i kuma gezani a dye hansi. Na mamkhela ri perile. Ayeni njhani? I tsakile papa n'wina ke? Hlayisekile. Hayi muhaxi ta vuya lomu tindlwini. Hi pfuneni ku ti vuya yini na? Na mina n'wani wo ni ya kwale tindhawini ya xava. N'wina swi va ku mi ta vulavula hi timhaka ta ntokoto lexi endlaka muzemi ya xava ku va ku rini ngopfungopfu? A ni ku laha mani lava la ndlwini loko no ga hi kombela khamero va ta ga ni ku nyika R1 phela mina like xi nge swi koti ku nyika ku ndlula ka R1. Why va vula sweswo? A mi vutisi n'we? Na vutisa then loko ni vutisi va ri phela mina na operation loko se endla ngopfu ni lavisa operation. Mara hikokwalaho ka yini n'we mi nga va seketeli a ni vuhandzuri lebyiya swi nga endleka na n'wina kumbexani mi ri xiphemu xa byona? Ni xiphemu xa byona mara swa ni affecta swinene. So hi hlamuseleni loko kha mi xava leyi ku na nkarhi wa ku mi xewetana kumbe ku humelela yini ku mi ri kwini? Ku na nkarhi wa mi xewetana va tlhela va ku tela va ku byela ku kahle ngopfu. Hi nyikenyana ntokoto ni vula ku loko mi fika ma xewetana mi rhanga mi humesa mali ku humelela yini so va mi khoma mhaka ku mi swi endla ku fana swi endlisiwaka swona ku hala kaya? Swi hambananyana so. Ma xewetana then loko u xeweta mi vutisa ku mali muni ta hambananyana tiprasi ta kona vhele. Yi tala ku famba vo mali muni so? Ku na R50 R100. Quase stupid. So kasi ntsengo wa ku le hansi so? Yi sungula ka R50. Mara a mo ni vongunyana? Ntiyiso helela yi sungula ka R50.
mara vanhu va mixaka lowuya ma swi kota ku va fikisa le muya va nga vuyi mere ni vula ku munhu wa muxaka lowuya loko mi ri busy na yena ka bindzu leriya va swi kota ku fikelela lomu ka yini kumbexana mi le ku fambeni ma swi kota ku va fikisa na le Pitori va faneke va fika ko kumbe a va na mhaka ngopfu na swona as long as n'wina mi kota ku tintshunxa va hambana va nkuma na n'wana hi kuma ku na i loko swi laveni wa fika Pitori loko swi laveni va hambana kuma ku na hi nkarhi walowo na hi swi fete swi hlangana kuma ku na i loko swi laveni but van'wana kuma ku a ko wa hi kuma ku wa xinuna la ku tipfuna swi hela masiku so loko mi hetini swi koxa ku dangi yi cancel ani exitalo loko ku ri na ku cincana ku ri na ku cincana ka bindzu ku na ku hi cancel man hi cancel swa tala ku va kona kumbe munhu o ti humela famba swi va kona ngopfu a ni cancel a ri ndlela ku tlhela u vuya u tlhela u vuya ka yena ta xava kambe no papa ni khaisa swinene va mi abela na mina ntokoto lowu mi nga ntokoto lowu mi nga na wona ni khaisa swinene shem so khaisa swinene hey heta swi tivela ku mara ka swi ntsengo kona le hansi swona ma hleketa kumbexani na mamukela ri perile minjhani hi tsakile n'wina ke pfukeni na mitwa ya ta vuya khazwa mani i makambeni swa ta mtiti ta nyolisi na mitwa i makambeni ya khazwa mani leyi swa humelela swi le ku endlekeni vusiku na nhlekani sweswo swo ku swa endleka na swi tiva mara na ku twisisa hikokwalaho ka yini swi va tano timhaka loko ti ze ti fika hi ndlela leyi u kuma ku ka hina va xinuna mi nga kuma ku mi tsandzeka ku vulavurisa ka vanhu vo tala vanhu va xinuna va chava ku vulavurisa vavasati and then loko a languta vanhu lavaya va nge le ku xaviseni ka miri ndhawu liya i vanhu i timbhuri swinene and u va kuma ku loko no ya ndhawini liya yo fana na leyi munhu wo fana na loyiwa ni nga n'wi kuma se vo tala mi kuma ku timhaka to a hi nani le andlwini leyi vanhu vo tala mi kuma ku ka vavasati rirhandzu u kuma ku a ra ha ri kona so u kuma ku n'wana u ya a tlela hansi kumbe a tlela n'wansati a tlela na vana i yini swi endla ku swi n'wi komba ku a ya ka ndhawu leyi hi ku munhu wa xinuna a nga fani na munhu wa xisati munhu wa xisati wa kota ku tikhoma hambi makambeni u kuma ku va teka 2 months va nga vuyangi wa ti kota ku tikhoma mara munhu wa xinuna swa tsandza hambi ku va 2 weeks 3 weeks mi ta dayisa mara mi njhani mara makambeni hi yona khazwa mani yaleyo mara no vula ku loko bela mazembisabanyana vo 3 weeks va ta ku mara makambeni va ta ku hava ku munhu u nga tikhoma makambeni no mara ni mi khensile man ya yi tani khazwa mani ku ri lexi a hi fa hi xi tlhogomela ngopfu ku tsundzuxa hina vavanuna ndhawu liya a yi kahle ku ta vanhu vo tala ende van'wani mi kuma ku u le ku zileni u loveliwini hi n'wanuna kumbe loyi a xavisaka la i munhu wa xisati u loveliwini a nge le ku zileni ende loko mina ni fika laha ni hlangana na yena ma yi vona ku ni endla yini ni fika ni teka ndzhuti luwa wa n'wanuna luya kumbe wa n'wansati luya ni famba na wona hi laha u kuma ku se ni le ku vabyeni a ni twisisi ku ni vabya yini ku ri ni yo teka ndzhuti luwa wa mufi
se ma vona ku yi khosa yini kuma mafa va nga tivi no mi dyawa yini ku ri timhaka to mi ngheni ka ndhawu leyi a wu fa nga ngheniwi ndhawu liya kazwa mani ku va ku tele ku ri hlanganani mani ku a mi tivani ku ri wena wo nghena u nghena huma ma yona hayi no nimkhensile hi swona kazwa mani mara antivi un'wana mi ngi so ni rhumela rungula la a ni tivi ku swi nga va swo swalana u ri na hi 30 rand a u ri na va 30 rand va kona and keys yi hakeleriwa tlhelo botirisimat mi la ku hakela mi hakela na keys ai kona mani leyi hloko mhaka na yona yi tirha tin'wana timhaka ni ri makela na keys hambi na yona ya hlayeleriwa ku mikisi ka ngani we u ta twa mani ka va lava nga na ntokoto wa swoho mara kesha swi tana ku va ka mi avelana na hina mhaka leyi minjhani botirhisimati lexi endlaku hileswaku hi ya folola yini i ku halaya ni fika ni n'wi byela ku ri ni lava xitayela xa njhani ivi a endla xona and then ni tatisa mali for xitayela lexi ni nga n'wi kombela xona loko ku ve ku xava i 50 rand loko ni lava xitayela xin'wana ni ngetela i 50 rand ivi ni xava hi 100 rand loko yi helerile okay ni xavisa na ti-case na switayele hi ta vuya loko swi ri tano mos wa ni vona n'wana mingiseri laha ku yena u ri yini la nga ni rhumela rungula rinene na ku twa vona ku va ri yini hey okay va lo ni rhumela ntsena ku va ni tiva ku hi swin'we na mamukela mi le moyeni ri karhile botirhisimati mi njhani na hi tsake swinene n'wina ke hayi tsakile ma vanhu lava hi vulavulaka hi vona sweswiwani va ti vitana ti-social worker ene i ti-social worker mara ta ndlelanyana yin'wana lexi xi endlaku ku vavanuna hi ya le swi tele ngopfu botirhisimati ai avelani na swona a hi pfuneni okay one la kaya lan'wana va tshama va virini va mani lawa va tshama va virini leswaku hey i hoyi mani loko i ku kombela leswiwani va ta ku byela ku hayi namuntlha swa fika kwalano vana va ko vana va kona njhani ya vuka se manje ni endlisa ku yini ke wa ka aneta swona yi tikhomela na madyambu mana boy ndlana ni va ka next so is ani botirhisimati a tshama loko hi ri vavanuna hi bula so ha vulavula hi swoho ku hayi mehe ndoda ni hlangana na leswi na leswi fana na vavasati va vulavulaka lowun'wana munghana ku hayi mina hayi phela ndoda a hi halaniwa bile loko ku ri laha a Pitori laniwani ku na ndhawu yin'wana va ri divorce a vona wanuna loyi a nga ku tiveki botirhisimati mi nga byeli munhu mavona un'wana na n'wanuna wa ku tiva divorce mi vula ku a Pitori yes mi vula ka lava tshamaka kwele Pitori ambule ngopfu na hina hi nga Polokwane ku mhani ku tivi lava tshamaka Pitori okay n'wina mi nge mukasi na n'we mi nga mu ku tiva mara mi nge vuti hayi Johnny shema handle ka le ka vo Pitori kwele divorce na Johnny na yoyo hayi swa mina leswiya hayi le divorce n'wanuna un'wana na un'wana i hanya kwaleya vila ku na problem a mi nga va dlayisa vanuna va vona leswiwani botirhisimati a hi xihundla xa ku vavanuna va swi tivi ku va xihundla lexi hi xi khiphela vavasati va hina mara vavasati va vulavula timhaka ta xisati na vavanuna va vulavula switano ha tekana mahaxi ha tekana mi kuma ku hi tate taxi suka hi ya le ku ya ku hungasiweni kwaye rona taxi
phela vanhu lava i business ro ka ri nga ri nawini mara i business ku fana na n'we loko mi ye aka tech shop yo karhi va fika va mi xeweta va mi smayilela mi swi twisisa ku hayi ne laha business ra wena kahle ni nga vuya na mundzuku lavo va hanyisa sweswi i business hi leswi vo va hanyaka hi swona mara ku va ku ri kahle ndhawu liya lera ra ku loko mi fika leyi mi kota ku chuza munhu loyi mi lavaka yena kumbe yalowo mi hlanganaka na yena mi vhe mi boheka ku xava ka yena hayi ku tirhisa mali no nge fiki un'wana na un'wana yaloya mi navela mo ku loyiwani wa so ni navela munhu wa so na so na so na so teka nkarhi mi langutisa ye munhu yaloye kuma munhu wa n'wena mi ba mi sula mulomo mi vuya mi ya tshama futhi mi langutisa un'wana ya phela ani swi planiwini ku na taxi leyi nga huma ta swi tiva ku hayi mina heyi ni lava 4 ya mara 4 leyi aka munhu un'we a swi talangi ku yi nga huma sweswi loko i ri munhu wa kahle mavona mara a hala na hala swi nga huma ya kambe ri ndhawu leyi mi ri le kwihi a tivorosini a tivorosini a nga kona wanuna loyi a nga ku tiviki wala pitori leswaku xilo xiwani botirhi smart ho chava hina hi ri vavanuna ku vulavula hi swona that's why mi kuma ku ndhawu ya koho la hi hlangana swihundleni swi tlha swi helela kwala mara i xilo lexi ni lekaku mara mi nga tsundzuxa yini va ka mhani hi langute mhaka leyi bulaka yona namuntlha va ka mhani lexi ni nga va tsundzuxaka swona i ku a va tshiki ku hi dzebeta phela lexi endlaku ku hetelela ku endlaka swilo leswiwani va ka mhani mi kota ku bula mi va right ku na n'wana nga vulavula hi swona a ku loko mi va right loko mi heta ku bula mi twana mi nga twana swona so loko a heta laha i lava mali ya khavela ma swi vona khavela yi famba ma 1200 kumbe ku tlula ivi ya ene loko mi langutisa lan'wani mina vana mina nsati hambi sweswi a mutsonaka mara hi nsati wa n'wina ni kwala ndzeka yindlu so sweswe swi hetelela swi endla ku a ni lava ku burisa swa ku a ni lava ku tshama foni ya mi tshama no khomelela lava va fonela ni va ku nyika service ya kahle to tlha i vuya wehe swi helela kwalaya a ku cincaniwa tinambara a ku cincaniwa tinambara no string attached wa dya loko hi heta ku dya yi xurha wa muka ya kaya foni ya wena ya tshama kwalaya va teka vana va tlanga xikupa a ku na problem ku na loyi a nga ku foni lava ku yini so lavona i ta lava ku endla follow up ya khavela phela n'hweti se yi herile khavela yi endlisa ku yini ma swi vona ku tshama mi ri ku tsutsumeni so hi ya ka ti-social worker ke va hi khansela na hina hi fana na van'wana loko ni vuyela ni vanhana me ni tsakile ku va te vo va karhela na ha ri na mhaka na swona mi khanseriwile ya ni khanseriwile hala niwani ti huwela na vana hayi baba yi khensa swinene na hi swona khensa swinene bamandla yi tlhela hi vuyelela na amukela n'wana mingiseri la Aviation a va ha ri kona mingiseri ni rhumele rungula laha ri pera libotirismati swi so ku gangisa wansati ta vuya ene no jola swa durha se loko wo langa ku fana se leyi wo langa ku fana na timpahla wa vutisa ku i mali muni a ku i 50 rand hi Tuesday na hi Wednesday wa ri kuma phasela hi 30 rand u ti wa ri kuma phasela hi 30 rand ivi swinyamalana swin'wana ivi u tintsontswela ene ku na tinxaka hinkwato hambi xilenda hambi xidudla big mama wo langa i Joman Gwinyani la ka Mbedle kaya ra tikereke va ri kona ku hambanahambana ka vona lava mirhi yo ringanela lava swidudla lava swilenda se munhu khetile okay
nkarhi wa ku va se ni tlanga ti-voice notes kusuka ka vayingiseri la ni ta kota ku ya mahlweni ni teka tinqingho ta muyingiseri 015 297 1855 se mi swi twini ku se hi tivile na mhaka yin'wana ya la Pitori na mintsengo se hi twile. Munghana Lonene FM ka Munghana Lonene mi nga pfumari chumu. Munghana Lonene makombandlela Gongomela yi ku tisela tinhlokomhaka leti nga ta tlhontlha miehleketo ya wena. Gongomela na n'wana wa njhani. Tihlanganisi na hina eka WhatsApp 071 265 9860. I van'wani mingisani rhumela rungula lava ku hi ta hamba hi ala loko vavanuna va ya hungasa hala Pitori. Sorry ka mani ka ri perele muhaxi mi hlangana na n'wana mani Emma ka Mapuve. Vanhu lava vo xavisa va solva swilo swo tala ani ho hambana mavokweni. A ku na mali ya airtime, a ku na mali ya misisi, a ku na mali ya leswo tola xikandzeni. Ntsena u ri na 50 rand u hanya futhi loko va la ta chayisa i 30 rand. Swi machipelo lama ma ya hi nkarhi. I van'wani mingisera ku lowu nongonoko wo fanele hi kombela wu ngeteriwa nkarhi wo hela hi 2. Mara hi Clive hi Clive WhatsApp va nga ku ni hlaya nyana hi xihoxo nyana yin'wana mingisera ku hayi kwala tivorosweni muhaxi okay. I van'wani mingisera ku ingaku hi le xikolweni ku tele vona ntsena van'wani va mi hlanganisa apatwini. Vanhu va na mitokoto ya ku hambanahambana xa